жеткирбей бара жатып. Сенин күлүгүң жаңырса кубагыма, окшоп кетет ала тоонун булагына. Жүз көрүшпөй жаш жүрүп жаялабы, жайлоодогу жан сүйгөн ынагыма. Aşkımda ciddayım sılap etti. Aşkımda ciddayım sılap etti. Ciddayım sılap etti. Sürgünümde ciddayım sılap etti. Vakti doğru şimdi oynuyor Zeynep. Bana çakanlar menen daim kendilerine renk bulgur ömrü gördüğünüz diye tamam versin manzara olmayacak. Sizler bir batı koyun. Şu zamanlar kutlu olsun aynen. Bäriňer löşündür kulüp Zeynep oynap kulüp jüre bergile. Toyuňar toyga ulansın. Şu toyuňar agjontoy bolup ele şimdi oynap kulüp bäriňer alganyňar menen teň garyp bala çakaňardy çoňoýçup şolardyň günü üçün görüp Dön zaman oynap, yapıp, kuşunlar gülerek oyunlar koy kullansın, vaktini yaşağıla oynanlar. Zamanlar kuşunlar. Ayşe'yle siz olsun. Ulan tak, buna, Ayşe'yle. Şöyle, neme kılvatkan koyunlar, ajol koyunlar. Kemal, hani yaptığını bir tartı da. Yetkiler, bala çakanlar, başı eğlenler, yolunlar, fotoğrafına güzel olsun. Geçenler bence ömrünü götürmüş, Yetkileseňer bärine bileňerdi bersin, gelmez şeýle. Hudaý şunu bär biriň emes, bäriňer tynç bolsun. Allah Fotoğraflar yapma. Zaman tynç oynap jüre bergile Hudaý tynç. Aytkanymyz göz. Amaşyna.
Көңіліңіздерді ырғамырабыз. Бізден жашынақай болған Мурдаш айынан чыған ырчы Чыңгыз Мырзаны сіздерге ыр білектерін тартылап тұрсын, қабыл алып қойыңыздар. Құрметті тойға келген қонақтар. Мындай туғандар, бұл деген кеңеш кескен бармақ орбайды. Менің туғандарым арғында кеңештер беріп отырады. Кеңеш менен жақсы жиынтыққа келеміз. Жеті өлшеп бір кез деген сөз бар. Ошон үчүн ар бир адамдын сөзү маанилүү. Мен айтып ойлоп отурам. Мына бүгүн азыраак эле сөз берелик. Мүмкүн болушунча 4-5 адамга сөз берелик деп атабыз. Буга чейин Даңгарда бардыгыбыз сүйлөп келдик. Мурдаштын мектептин алдында сүйлөп келдик. Андан кийин азыр өзүбүз программа түзгөн боюнча адамдарга сөз берелик дагы. Бул жерде бүгүн тоо оюндары болот, спорт оюндары болот, приздер болот, ырчылар болот. Мына ырчыларга аябагандай приздер бар. Биздин бир туугандарыбыз, жанында турганыбызда сыймык танытканыбыз, Чүйрөнөндөгү Асылбаштан келген Али Аскар деген. Жана ошондой эле анын коому ошол жерде Асылбаштан келген жигиттер бар. Али Аскар өзү айтып атат. Мен эң жакшы ырдаган адамга дейт, бир тай приз беремин дейт. Андай эле ошо Асылбашта жашаган ошол жердеги жигиттер дагы бир приз беребиз деп атат. 2 тай берип отушат. Биз аябай сыймыктанып отурабыз. Биздин ушундай патриот жигиттер бар экенине. Эми ушу Асылбаш туугандарыбызга аябай сыймыктанабыз. Уруксат берсеңиздер, той башын баштай берелик. Биздин Куран окуй турган Молдакебиз Азиз буяка чыгып койсоңуз дагы siz başlap beriniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu lezi la ilahe illahu Alimul gayb ve şehadeti huve'r-Rahmanir-Rahim. Vallahu lezi la ilahe illahu El-Melikul Kuddus Selamul Mu'minul Muhammed Cebbarul Mutekebbir. Subhanallahu amma yüşrikun. Vallahul Halikul Barul Musabbir Esmaul Husna. Yusabbihu lahu ma fis semavati vel ard. Ve huvel azizul hakim. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Elhamdülillah. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربي أقول آياتك كرمان صون ملك بوازغا كنجا قل بوازغا ميند قل بوازغا أرداي بوازغا وكب بوازغا أربعترن ورختارنا باقشتادق.
Okulgan Kur'an'ı ve kabirlerin nurlu kılın. Ahiretlerine vaat kılın, kataları mağfiret kılın. Rahmetike ya Erhamar Rahim. Hazır bizin ulu, kadırlı ağayımız matematikadan uşunda Kırgız'ın memleketine tatıkta yaşlarda tarbiyalagan Memiş Haydarov ağayımızga söz verelim. Assalamu aleykum muhterem cemaat. Hoş geldiniz Murda sahilinin 3 saat yaylasına. Buna alıktan gelgende ağaca yolda basıp uçunca gelip bizim buna mareke kaçkanlara çok rahmet. Biz öte Murda şehri sıyımıktanağız, suyunağız. Hem tarih boyunca kişi aytkanda adigинеден бөрү жору карабагыч сарттар баргы туулат. Баргыдан сатыга туулат. Сатыгеден эселек муржага туулат. Эселектен бөкөй тоокке сабай туулат. Бөкөйдөн такал менен бөчөй туулат. Böçöden olacak kökçü, camgırçı, tileke tulat. Alemi bizim tukunmayıca Avatay bak emeği eseli Bursak'tan eselekten Avatay Mengitay degen ekip adamlar alar karavargı, sarvargı, tazvargı da burada jalan Sovet ürünlerinde öz gönderdi var. Hem saatekeden bular tulat. Sazızdan Mönök, Arday, Gencokul, Mendokul. Mendokul'dan tukum yok. Bizim Sancıra boyunca en ulusu Arday, onayın Mönök, andayın Gencokul, anam Mendokul. Yani biz oşol baldar içinden en çıkan bolgon, özün jakşı çezgen Mönök hanımız, buna murdaştı misal için Gencokul murdaştı deyt, Mönök murdaştı deyt. Janagıla Mönök atkı olup olgamız sebebi, Mönök atağımız bir olgan, ham olgan. Oşondan biz Mönök Janagılı murdaştık Mönök deyt. Ben otsadık Mönök deyt, büt Mönök oğanbız. Buna al mareke en jakşı oldu, bu Karim'nin sancırası boyunca tüzülgen boyunca gelip atağız. Hem uşul Mönökler muruntan başlavıda uşul tüşlük boyunca tanılgan el bulgan. Birinci murdaştan Tolvay Kalpa degen kişi olgan. Tolvay Kalpa'nın Suranbey degen balası olgan. Suranbey Tolvay Kalpa'ga aş bergende mingen aşıp koy 32 biye soyulgan. Tüşlük boyunca barda çıkırılgan. Oşunay Mönök atalgan. Mönökken bilingen. Oşol günden başlap Mönökler atka konup tüşlükteki uçağını şu Mönöklerge tartkan. Biz öte sıymık değiliz. Öte sıymıktıyız. Özümüzü bilişimiz gerek. Buna merak etmeyeyim Satike. Satike'den bayağı Tokyo, Kökçe, Olcake, Bargı, Tileke vargı. Bunlarda biz hasta turağız üç bıstı benke. O şarttan Türkçük'te kağlayan çoğun toy olsa uçağının möre varış gerek. Biz özümüzü kan olmayı o şart talap kılışımız gerek. Yemişil buna marake Tolvay Kalpa'dan iyi kalparlaştan iki çoludan. Tolvay Kalpa'nın aş bergeninde bir kılını açıp kaldı. Boşanıp baldar ulatıp buna bizim bugünkü marekemiz en jakşı. Bu marekeni ötkörüş için bizim murdaşlık baldar çıkan baldar eken. Sebebi buna Bişkek'ti baldar. Murdaş el kıynalması hep kan çakşı tuttu geldi. Onu sunmaçtak böyle olan köp. Hoşluk baldar. O Moskva'da жүрген baldar. Biz buna murdaş diyeli hiç kıynalgan yokmuz. Baldarla götürmedik. Rahmat şu baldarga. Hay sıymıktanağız. Andan da başka buna Cekeşkirler var. Tümerip Gelbek degen var. Cembekip Polat degen var. Buna bizim Sultankulu Abdepar misal için. Şu aldarga rahmat, çok rahmat. Şu aldarga buna bazarı başaktın batasından alıp verse olat elden. Men şunday da aytmakmın, buna hazır mimandar geldinizler jolmenen. O murdaşta burulgandan başlap Plovay degen ayılga çeyin 9 kilometre joldu. Bana tümereklerin baldары asfalt tap verdi. Bunday asfalt şarderle yok.
bisikletli yollarda turmayın. Görüngöz yer koyulup. Men şu tübörükanın baldardan rahmat aytam. Aytıp koyuş gerek, baldar biliş gerek. Baldar sıymıklanış gerek. Men şunu aytayın. Uşu mına hazır sponsorlarının balaga, sponsorlarga. Oşanda öyle mınanday özünce iş kılıp atkan baldarga. Jana mına murdaşın toylet görüge koşka salımlar için mına bizim murdaşlar 4 topoz verip atat. Bularga rahmat. Şu jalpı baldarga bir mına mazar başı aktının aslında oturağız gelder. O miyinde bir batı koyaylı mı? Şu baldarın ilgili daha jakşı olsun. Karabese o miyin. Şu baldarga baygambar batasın versin. Baydıratın versin. Uzağa ömür versin. Ketmez, öğret versin. Büyülöz esen olsun, ormasın. Tapkanlar evet, berekelde olsun. Tapkanlı milyonda bir örgü düşünay bereke yumuşasın. Amin. Allah akbar. Eğer bu da karasa, jakşı toybukta deyim imanlar, jakşı da kapı olmaya gettinizler. Rahmat. Rahmat ata, tileğiniz kabul olsun. Mına kutkukun konkongun jerde sizin tileğiniz har bir adamınıza ürologun bolsun. Söz kesegi bizdin ulu urmattуу, sıylуу, adırlуу agabız Keldirek Tuman Üçke bereli. Bul Kırgız mamleketinde belgili adam. Ошондой эле биздин элибизге ушунчалыk чын жүрөгүнөн жардам берип жүргөн адамыбыз, атабыз сыймыктанган Келdirek Tuman Üçke сөз берели. Урматтуу туугандар, урматтуу жамаат. Мына кече şu Алай районунда эң бир чоң маареке болду десем жаңылышпайм да. Мына Мөнөк хандын, Мөнөк бийдин şu эстелигин ачып, ошол жерге мына Бишкектен Кыргызстандын бардык облустарынан топтолуп, мына улуу урматтуу өзүбүздүн Медеткан Шеримкулович аксакалыбыз баш болуп келип, кече Лаңгарда ошо эстеликти ачып, ошо тойду жакшына кайгылып өткөрүп, мына бүгүн ушу тойдун уландысын мына Мурдаштын жайлоосунда мына 3 чатта улантып атабыз. Келген меймандарды айткым келет. Мына 3 чатка келген кадамыңар кут болсун, туугандар, меймандар. Эми мен ушуну уюштуруучу биринчи ушул Мөнөк коомунун төрагасы ушу Каримге чоң рахмат айтмакчымын. Себеби ушунун демилгеси менен санжыра жазылды. Ушунун демилгеси менен китеп чыкты. Ошонун демилгеси менен мына бүгүнкү күндө ошол кече Лаңгарда маараканы өткөрүп, мына бүгүнкү күндө ушул жерде уланып атабыз. Эми бардык жактан келгенден кийин ушу Мурдаш жөнүндө, Мурдашты жайлаган ушу мөнөктөр жөнүндө ушу бир-эки ооз токтолуп кетейин дейм. Мына Кыргыздарда бизде айтылуу сөздөр бар. Ушу кыргыздар Кудайдан жер сурап барганда, ушу жер түгөнүп калып, мына даачам калды эле, жакшы эл экенсиң, таза эл экенсиң, ушу жерде жакшы өмүр сүргүн деп бизге ушу бир жакшы табигаты менен жерди берген экен. Мына ошо табигаттуу жердин төрү, жайлоонун жайлоосу мына 3 чатта силер өзүңөр көзүңөр менен көрүп, демиңер менен сезип отурасыңар. Мурдаш жөнүндө айта турган болсо, мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар. Мурдашты Нурташ дейт. Мына Даңгыдан кире бергенден кийин Бекзоону көрдүңөр. Мына биздин мергенчилер, биздин ушу топозго барган ушу абаларыбыз айтып калат эле. Ушу кетип атканда түнү капкараңгы түн болсо дагы ушу Даңгыда Бекзоонун аяк баягына барганда ушу нур түшүп турат, жарык түшүп турат. Жап-жарык жолду таап кетебиз деп. Ошонун касиети ушу Мурдаштын жайлоосунун ушу нур түшүп турганында. Андан башка да бир силерге айтып кете турган нерсе,
мына Арстан Алай деп Манас телевидениясында 2 жолу өзүнүн передачасын берет. Ошондо передачасында ар бир передачасында айтып кетет. Алайга кут түшкөн. Ошол кут түшкөн, ошол нур түшкөн жер бул мурдаш болот, силерге айтып коеюн. Тоосуна дайым нур түшүп турат. Мына өзүнө кут түшүп турат. Мына онун бир далили, мына өзүңүз билесиңер, Совет убагында эле ушу биздин мурдаштан биринчи союзга депутат болушу Топошчу агабыз Саид ушу бүтүн Кыргызстанга эмес, бүтүн союзга бизди тааныткан. Ошо топозду багып, депутат болуп, ушу кичинекей мурдаштан биринчи депутат чыккан. Мына андан тышкары, мына өткөн созуфту ала турган болсок, ушу Алай районунан 12 депутат чыгыптыр. Бул дагы Алайга түшкөн куттун бир белгиси болот. Мына ар бир депутат Жогорку Советке 36 миң адамдан бир адам шайланат экен. 36 миң адамдан бир адам шайланган жерден 12 адам шайланып атат. Ага да кошумча айта турган болсом, мына мурдаштан 3 адам шайланып атат. Ошонун ичинде бир үй бүлөдөн 2 адам шайланып атат. Мына ошо менин инилерим Туманов, Кубанычбек, Токтогул, булар жөн эле шайланбастан ушу өзүнүн баягы элге мурдашка эмгегин кылайын деп ушу жүгүрүп жүрүп ушу жолду салдырып кетти. Мына бүгүн мына 6 жылдан бери ушу шаарда эле барып келесиңер. Анан экинчи бир айта турган жерим, мына мурдаштын касиетинин дагы бир жери, мына ушул жайлоого 3 шатка алдын биз 6 саатта жетет элек. 4 саат 6 саатта айланып, бүгүнкү күндө мына жарым саатта келип атабыз. Бул дагы ушу кут түшкөн. Ушул мурдаштын жигити, өзүбүздүн инибиз, мына Жапар ушу жерден көмүр кенин ачып, ушу элге жакшынакай 42 километр жолду салып койду. Мына бүгүнкү күндө ошонун үзүнүн көрүп атабыз. Мына келип аткан мен көп досторум келет, меймандар келет. Келип айтат, биз каяка келип калдык дейт. Мен айттым, мурдашка десем, жолуңарды карап шаарга келип калдык го дейт. Мына анча-мынча Бишкектин анча-мынча көчөлөрүнө караганда тегиз. Ошо Кудай берген элдер бир жол сала албай атса, биз мурдашта грузовой машиналар үчүн бир жол, мына жеңил машиналар үчүн бир жол, татынакай болуп ошонун кут түшкөнү, ошонун нур түшкөнүн ушу жерибиз тастыктап атат. Эми мына ушул жерде мунун баардыгы ушу мурдашта жашаган элдин пейилинин кеңдиги, ушу мөнөк элинин, бөнөктөрдүн ушунун жакшылыгы, балдардын чыгаан болуп өнүп өскөндүгү болот. Мына бүгүнкү күндө айтып көрөлү. Мына Бишкектеги ушу мурдаштан мөнөктөрдөн барган, Бишкекте иштеген балдар баардыгы өздөрү ушул жерге уюштуруп, ушул баардык үй бүлөбүз менен келген туугандар, ушу Кыргызстандагы бүтүн мөнөктөр ушул жердин касиетин көрүп кетсин деп, ушул нурларыны чөмүлүп, ушул касиетине касиетин көрүп, касиетин сезип келсин деп ушул жерге баардыгыңарды чакырып атат. Менин сөзүм кур болбош үчүн ушу мен ойлойм, бүгүн ушу эс алып, ушул жердин касиетин, ушул жердин нурун, ушул жердин күчүн көрүп, ден соолугуңарды чыңап кетесиңер деп ойлойм. Ошон үчүн мен ушу биринчиден ушуну уюштурган, ушу баштаган ушу Керимге, экинчиден ушу Бишкектик биздин ушу иштеп аткан балдарга, булар Бишкекте жөн эле жыргап иштеп аткан жок. Ошол жерде үй бүлөсүн багайын деп, семьясын багайын деп, ушу элибиз журтубузга бир пайдабыз тиесин деп, ушу иштеп, жакшы иштеп, анан ушу тапкан ташканын ошо алыс дебей,
ушул жерге келип ушундай бир чоң мааракени уюштуруп берип аткандарга ошолорго чоң рахмат. Ошо балдарыбызга Алла Тааладан ушу жакшылык тилейли. Үй бүлөлөрүндө бактылуу болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Ушу кандай ушу жакшылыктарды кылса, балдарынан көрсүн. Элибиз, журтубуз ушу балдарды дайым унутпай алкап батасын берип турсун. Мамлекеттик администрациясынын башчысы, Алай райондук акими Ашкулов Ильяс Акжигитовичке сөз беребиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу аземдин катышчылары, урматтуу Алай районунун анышем Мурдаш айылынын тургундары, коноктор, жалпы эле мына ушу Мөнөк ата атабыздын мааракесине айкелин ачылышына келген, Кыргызстандын төрт бурчунан келген биздин агаларыбыз, эжелерибиз бардыгына ушу сиздерди Алай райондук мамлекеттик администрациясынын, жеке өзүмдүн жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сарыбашев Талабек Насырбековичтин атынан чын дилден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу салтанат ээлери, мен айткым келет. Мына биз бүгүн карт тарыхы бар Кыргыз мамлекетинин негизги тарыхын өзөгүн түзгөн Алай районунун айтылуу Үшчат жайлоосунда сиздер менен ушу жакшы маанайда, жакшы саамалыкта, тойдо кезигип олтурганым үчүн чын дилден сыймыктанам, урматтуу туугандар. Мындай жакшылык күндө элибиз менен дайым кезиккен ар бирибизге насип этсин, туугандар. Мына ушул бүгүн Мөнөк атабыздын айкелин тургуз деп кечээ күндөн баштап эми айтканга оңой, жеңилдир. Мына ушул кече ачты, бүгүн тоюн өткөр деп. Жок, бирок ушул үчүн канчалык деңгээлде аракет кылып, канчалык эмгек талап кылганы бардыгыбызга белгилүү, туугандар. Кечеги айкелди ачкан жерде дагы ошончо адамдын башын бириктирип, азыркы заманда бир үй бүлөнү, бир жамаатты бириктириш кыйын болуп турган учурда Кыргыз мамлекетинин төрт бурчунан, Кыргызстандан эле эмес, чет мамлекеттерден да келип, канчалык демөөрчүлүк кылып, кече ошо Мөнөк атабыздын айкелин тургузганда бүт бардык Мөнөк атабыздын таркаган балдарынын бардыгы биригип ушул жерде бир баладай болуп туруп бергени биз үчүн чоң сыймык, туугандар. Бул деген биздин мамлекетибизде түндүк, түштүк деген маселе болбош керек. Бардыгыбыз бир атанын уругу экенибизди далилдеп жатат, туугандар. Биз бул жерде бир эле Мөнөк атанын эмес, жалпы мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, мамлекеттин биримдиги үчүн мына ушул азыр бүгүнкү күндө Мөнөк атабыздын урпактары кандай биримдикти көрсөтүп жатса, мамлекетибизде ошондой биримдик болуш керек деймин, туугандар. Мына ушул салтанат маареке менен мен сиздерди дайыма ушундай маарекеде жакшылыкта гана кезиккендиге мен сиздерге чын дилден тилеп кетмекчимин. Жана ошондой эле мына ушу Мурдаш боюнча, Мурдаш эли боюнча жогорто бүт бардыгын тастыктап толук айтып берип өттү. Мен сиздердин убактыңыздарды албайын. Эң негизги максат бул жерде мына чүйдө бириккенде дагы, кече Лаңгарда бул жерде бириккенде бардыгыбыз ким кайсыл жерде болбойлу, максатыбыз бир биримдик болуп атат, туугандар. Кимибиз кайсыл жерде иштейли, сөзсүз түрдө депутат же өкмөт же аким же губернатор болуп эле эмес, тойдо болобу, көчөдө болобу, ашта болобу, бардыгыбыз элди биримдикке, ынтымакка чакырганыбыз ошол дагы биздин мамлекетибиздин түптөлүшүнө, ошол дагы биздин мамлекетибиздин социалдык, экономикалык жактан өсүп өнүшүнө, мамлекетибиздин сакталышына кошкон салымыбыз болот, туугандар. Ошондуктан бул ишти мен жасабайм, анын иши бунун иши дебестен, бүгүнкү тойго кимибиз кандай даярдык аракет кылып берсек, мамлекет үчүн бардыгы ушундай кылсак, сөзсүз түрдө биздин Кыргыз мамлекети алга жылуулар болуп, сөзсүз түрдө жеңишке жетебиз, туугандар. Ошондуктан мен сиздер дагы бир майрамыңыздар менен куттуктайм. Тынч бололу, заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун, элибизден ынтымак кетпей, жерге бизден береке кетпей, дайым жакшы күндө кезиккенге Кудай Таала насип этсин. Жана ошондой эле мына ушул уюштурган агаларыбызга, кечеден бери Керим агабыз башында туруп, депутатпы, улуу кичүү дебей, аял эркек дебей, бардыгыбыз жапа тырмак киришип ушу мааракени өткөрүп жатасыздар. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиремин. Максатыңыздар дагы бир рет кайталап коеюн, биримдик болсун, дайыма элибизде тынчтык болсун. Дагы бир рет майрамыңыздар менен. Рахмат. Ильяс Акжигитович биздин акимибиз, биз кадырлаган, сыйлаган адам.
Мына азыр өзü айтып кетти. Мен мактап жерде айтып отурбайм, баары айтып атат. Мен билем турмушуңуздарды дейт. Менден сиздерге жардам гана болот деп атат. Рахмат сизге. Эми азыр айтып кете турган нерсе, биздин мөнөк коомун уюштуруп ушу тойдун эң негизгиси каарманы Карим Жанакович келиш керек эле. Ал келбей атат. Анын мүчөлөрү бар. Биздин мына ушу жолду салып берген. Мындан арадагы 30 километрге чейин жол салган. Субанов Жапар деген бар. Эрмекбаев Шамирбек деген. Мына ушул эки жигит, эки дос бизге жол салып берген. Атамбаев Керим жок болсо, анда Жапар сиз чыгып берсеңиз дагы даярданып билдеп сөзгө келсеңиздер. Азыркы сөз кезеги биздин Бишкектеги мурдаштык жаштардын аксакалыбыз, ажыбыз, насатчыбыз бизге жол көргөзгөн киши Сайталы Жоробеков Мамиевичке сөз берели. Анын алдында мен 1-4 саат айтып коеюн дагы биздин агабызга сөз берейин. Ассаламу алейкум кыргыз калкын. Улантып келатабыз ата салтын. Той берип, мына бүгүн кубанабыз. Биз мөнөк элине, мурдаштыктарына, жалпы кыргызстандыктарга чың денсаулык, узун өмүр жана бакыт Алладан, жараткандан, Кудайдан силер үчүн биз ийилип суранабыз. Ассаламу алейкум жалпы туғандар, мурдаштык туғандар, түндүктөн келген туғандар, жалпы Оштун айласындагы туғандар. Мынакей, ошол жашоонун ар бир арты, эркеси, ар бир нерсенин убагы болот экен. Мынакей, мен будан 25 жыл мурда чүйгө Алайга бардым. Алайдан чүйгө бардым. Ошондо мен атам айтчы: балам, СССРдин мезгили бүттү, анын ооматы бүттү. Эми ошол жердүү чүйлөргө Бишкекке баргыла балам. Берден анча-мынча азыраак адамдарды гана отургузайлы. Калгандары бүтүндөй ошактарга жайгашкыла деген. Мынакей, ошон үчүн биз түндүктүк туугандарды ээсип жүрүп, ошолор менен тууган болгонбуз. Таанышканбыз. Ошолор менен азыр ушул күнү ошолор менен таанышып отурабыз. Мына түндүктүк туугандар, мына биздин мурдаш деген айыл ушул. Илгери бизде Кыргызстанда илгери ошол байлар жөнүндө сөздөр болчу. Андижанда бай болбогон, Алайга барып жайлабаган бай эмес дейтилер. Ушул жерде кер сөз сүйлөгөндөр бар, ичинен кайнаган жигиттер бар, ошондой аксакалдар бар, энелер бар. Бардыңыздарга Алла ыраазы болсун. Allah sizde çeksiz baktırıklarda atağılgan basın. Çınığı insanlardan olaylı. Namazkan olaylı. Süyüktü olaylı. Tatıktı olaylı. Tündük menen tüştüktündü. Birge junday tuğanbız, tuşkanbız. Jular menen çeksiz Allah özü kuş görüp iki düne baktırıklarda atağılgan basın. Assalamu aleykum ve rahmatullahi berekatuh. Rahmat, Ajaka aytkanыңыз kabul olsun. Mına sport boyunca kapitan komandalar gelip bu yerden jerefekle alıp alsanızlar. Hazırkı söz gezegi bizim bir tuğanımız Mönök Çüyübe orundaki Asılbaş ayılının kulunu, bizim Murdaş'ın kulunu hazırkı günde. Ali Askar Mokonov Asılbekoviç'e söz verelim. Assalamu alaikum der, bir tuğandar. Men bugün sizlerdi görüp abdan kuvançlı olatam, tolkundanıp atam. Atalar, apalar. Ушундай жакшынакай бүгүн той өтүп атат мына Мурдаш жергесинде. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, мен Момоконов Ali Askar Asbekovich. İşte kaldı. Sokuluk rayonundan, Asılbaş ayılından bolom. Бүгүн ушулай бизди чакырып, биздин бир туугандар мына ушу тойду уюштуруп аткан бир туугандарга мен абдан ыраазычылык билдирип кетет элем. Мына тойду уюштуруп аткан биз менен мына таанышып, ушу баарыбыз бир тууганбыз. Ali Askar, баарыбыз бир мөнөкпүз деп бир туугандар мынакей бизди чакырып, ушулай тойго 2015-жылы келип кеткиле деп мына Асылбаш айылынан, Сокулук районунан чакырып менин бир туугандарым, аталарым, апаларым келип кетишкен. Ушу тойду уюштуруп аткан бу жерде Керим Атамбаевка, анан бу жерде менин жакын досум Осмонго мен абдан чоң ыраазычылык билдирем. Ушунча элдин башын кошуп, биз мөнөкпүз, бир тууганбыз. Каныбыз бир, жаныбыз бир.
Dilimiz bir dep Jakşnakay sözlerini aytıp mına bizi bugün koşup oturat. Men bugün mınakey Jakşnakay Mönök yerine gelip uşunday Jakşnakay jaylooda men uşu atalardı, apalardı görüp, uşede bir tuğandardı görüp, uşunçalik razı olup, tolkundanıp, uşu jende Jakşnakay jaylooga çıkırıp bugün bizdi. Geçe günü mına Mönök Xandın aykelini açtık. Kança degen uşerde adamlar boldu. Sokuluk rayonundan legendardu spiker Medetkan Şerifkul özü gelip söylep Kırgız elin tolkundantıp Mönök elin tolkundantıp men da Mönökmün dep uşunçalik bayağı adamdardın жүрөгүнө iş saldı. Adan keyin biz barıp oşu çendegi Lengar ayılındagı mektepti Medetkan Şerifkul atındagı klasты açtık. Mana bugün yerde oturup atkan men atalarım, apalarım, bir tuğandarım uşu bugün uşu Mönök toyuna gelip atkan uşu bardık bir tuğandarıma men kala tilem. Den soluk, ömürler uzun bolsun. Biz Kırgız eli, bir elbiz. Alakандай elbiz. Hiç kaçan bölünböylü. Tündük düştük degen hiç kaçan boluşu mümkün emez. Biz barımız bir elbiz. Alakандай 6 milyon. Kuday buyursa biz 60 milyon el boluşumuz gerek. Bir yerde abdan çoğun toy bolup atat bugün. Ana men uşu toygo bugün abdan kuvançlı olup Jakşnakay uşu yerde toy ötközüp atkan. Kerim Atanbayev mi artынан, mınakey Osman Dostum artынан, özümdün atman. Mana men özüm Sokuluk rayonundan Asılbaş ayılından bolom. Uşu Asılbaş ayılının atынан Jakşı ırdaganга, Jakşnakay komuş ertkenge bir tay koyup atam ошо призи. Murdaşta okup, Murdaşta çoң oygon. Ушул Mönöktөрдүн чүй менен Кыргызстан боюнча Mönöktөрдүн табышына birinci жол салган Айдар мына өзү ненебизге сөз берип койдук. Рахмат. Урматтуу тагалар, таэжелер, таекелер. Мен мындан 25 жыл мурда чүйлүк Мөнөктөр деп газетага жазганда ойлогонмун. Биз 20-30 түтүн бар депчи. Бирок bir tümen çüydün jarmı benim Mönök tagalарым экенин бүгүн билип отурам. Бүгүн төм көккө жетип отурат. Өзүм Солтонун кулуну болом, Бишкек Баатырдын 6-чы урпагы болом. Бүгүнкү күнү Темир Сариевдин саясий партиясынын райондогу начальник штабы, буга чейин республикалык начальник штабы болуп иштедим. Бирок мен ушул жерде согуштун ардагери Жолоев Бообек деген аксакалдын жээни болом. Мына ушул жылгаларда эшек минип кой кайтарып чоңойгонмун. Анан мен бир нерсени түндүктүк туугандарга бир нерсени айтып жүрөм. Буну азыркыда жаштарга айтамын. Себеби Акбура атабыздын Мыша деген баласы Северный Кыргыздын аскер башчысы болгон. Түндүк Кыргыздын министр оборонасы болгон. Мен бүт солта туугандарыма түндүктүктөргө ушуну дайым айтып жүрөмүн. Шерипкулов аксакал 1000 жылдык эгемендүүлүккө жетпей жүргөндө биринчи Шерипкулов эмне кылды? Кыргыздын эгемендүүлүгүн Шерипкулов жарыялады. Желегин Шерипкулов жарыялады. Кыргыз тилин Шерипкулов жарыялады. Бүгүн Бишкектин урпактары Шерипкуловдун астынан өтпөйбүз. Себеби Шерипкулов Бишкек Баатырдын атын биринчи Шерипкулов койду. Мен мындай ойлоп атам. Эмнеге Акбурада кыйындар чыгат? Эмнеге Алайда кыйындар чыгат деп бүгүн билдим. Мынандай тоосу бар, мынандай суусу бар. Жерде чоңойгон бала кыйын болбосо болбойт. Уят болот. Мен дагы аракет кылып жүрөм. Ошондуктан жаманда болсо Сариевке жабышып, Атамбаевка жабышып, жакшы болоюн деп аракет кылып атам. Аман болуңуздар, урматтуу тагаларым, агаларым. Өркүнүңүздөр өсүп, сиздерден президенттер, премьер-министрлер, оонду жетектеген мыкты жигит кыздар чыга берсин. Рахмат.
Рахмат Айдар, бар бол. Қайда жүрбөгін тағаларың ұнытпа. Азыркы сөз, ақыркы сөздердің бірі болып атат окшойт. Буга чейинки кече той өткөрүп келген Ләңгәр айылындагы айыл өкмөтүнүн башчысы, айыл башчысы Жолдубай Абдылдаевичке сөз берелик. Ал өзүнүн ыраазычылыгын билдиргени келип отурат. Кече той берди, тойдун баркын билем дейт. Сиздер мына той берип отурсуңар. Мурдаш кут конгон жерге мурдашка келдим. Мен дагы өзүмдүн сөздөрүмдү айтып, жакшылыктарымды айтып, ынтымагыма чакырып кетейин деген сөздөрдү. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу Мөнөк ханды атабыздын урпактары. Бүгүн биз кече өтө чоң тойду өткөздүк, эстеликти койдук Мөнөк хан атабыздын. Бардык ушу кыргызстандыктарга өтө чоңдон чоң ыраазычылык билдирейин деп келдим. Мөнөк хандын урпактарына. Ошондой эле айтып кетсем, жана агаларым айтып кетти. Элден айланса болот экен да. Мен ошол күнү 22-си күнү турганыбызда мен жалпы Ләңгәр элине ыраазычылык билдирем. Ләңгәр эли 22-си күнү, 23 күнү караган түнү эртең менен кедери кабыл алдык. Ушу Бишкектен келген туугандар. Жакшы эс алдыңыздарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы деп сурамакчымын. Экинчиден жана агаларым айтты, элден айланса болот. Мен элге ыраазымын. Ләңгәр элине өтө ыраазымын. Ләңгәр эли ушундай бир окуяны өткөздүк. Конок келип түшкөндө талаш болду. Ушул эл менен сыймыктанам мен. Эл бар, журт бар, жигит бар. Экинчи жери жана айттык, биздин ата мында эки тай коштум деп атпайбы? Биздин агаларыбыз бүгүнкү байгелерге. Бизде да жөн турбаган инсандар бар. Ош шаарынын вице-мэри Ормонов Жапар агабыз бир жылкы кошкон. Ушу той жакшы өтсүн, ынтымак менен болсун. Сиздер барганыңыздарга рахмат. Мейман болгонуңуздарга рахмат. Капа болбой кетиңиздер, бизден кемчилдик болсо кечириңиздер. Өзүм да бир жылкы кошконмун. Эми кече аталбай калды, аз-маз эми көпчүлүк болуп кетти да. Ушундай сонун жерде келип турабыз. Эли журтка рахмат. Тынч болуңуздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат, эми кийинки сазыкта бизге келип айыл башы болуп бериңиз. Эми мына өзүбүздүн акабызга сөз берелик. Сиз барыңыздар таанысыздар. Азыраак өзүбүз сиздерге ыраазычылыгын билдирип кетейин дейт. Ассаламу алейкум. Урматтуу мурдаш элим, жалпы Кыргызстандагы Мөнөк эли. Мен болгон эле азыраак эле 1 мүнөт деген сөзүм бар. Мен эл кыдырдым, жер кыдырдым, жөө бастым, машина менен жүрдүм, ат менен жүрдүм. 22 жыл мээнет кылдым. Бирок менин досум Керим мени алдап койду. Буну туура түшүнүңүздөр. Зато мен элдин жүрөгүндө Мөнөк эли бар бололу, бир бололу, ынтымактуу бололу. Браво. Рахмат. Эми кыргыз эли кечиримдүү болобуз. Сиз да кечиримдүү болуңуз ака. Сизге рахмат. Сөз кезеги ырчыларыбызга келди. Өсөр Козуев мына Мөнөк хан деген ырын сизге тартуулайын деп отурат. Ана эмесе рахмат. Бүгүн мына Жакшынакай мурдаш жеринде чындыгында алай жери кооз, бирок ошонун ичинен мурдаш жери абдан кооз. Мен биринчи жолу келип атам, башынан эле келдим эле. Мына азыр сонун көрүп алып, ушул жерден кандай сонун элдер, кандай сонун адамдар чыгыш керек. Кыскасы мына азыр Хан Мөнөк деген ырды жаздырганга себепчи өзүбүздүн Тагай ака болду. Ошон үчүн Тагай акага бир кол чаап коюңуздарчы ушу. Ушул айылдын тургуну мындан ары дагы жакшы чыгармалар жаралат деп отурабыз. Анда эмесе мен дагы ушу Хан Мөнөк деген ырды аткарып коюуга уруксат этиңиздер. Себеби дегенде мен дагы ушул аябай жакшы бир ыр издеп жүрсөм, ушу Хан Мөнөккө туш келип ошол теманы алып жазып калганыма мен дагы бактылуу деп эсептейм. Анда эмесе келиңиздер, Хан Мөнөк деген ырды ырдап коеюн. Колчоп сук менен Жакшынакай отурабыз. Бул Хан Мөнөккө арналган ыр. Ассаламу алейкум кыргыз калкым, кылымдарды карыткан ата салтын, урпактарга
Kadırlı kırgız elimdi, öldüm ağırız çılolup, çacı şacılı merimdi. Hanımı bizden atamız, koyunda verip çatamız, çaratkan tөгüp merimin, kabul olsun vatanımız. Adigine elinin barga tabız, ancı yandan alaydan el çakırır. Hakkı izge saldırıp babamızdı. Han mönükte batağan, han mönükte batağan, han mönükte batağan car çakırır. Hey, aracı kutma yerimdi, kadırlı kırgız elimdi, öldüm ağırız çılolup, çacı şacılı merimdi. Hanımı bizden atamız, toyunda verip çatamız, çaratkan tөгüp merimin, kabul olsun vatanımız. Yaratkan nerin tügü, toyun toylup çatabız atamızdan. Kuban uşak kalımen, kuban uşak kırgızın, kuban uşak mönü gel şanı görür. Hey, karacı kutman yerimdi, kadırlı kırgız elimdi, öldüm ağırız çılolu, çacı şacılı yerimdi. Çaratan tөгüp yerimin, kabul olsun vatanımız. Hey, aracı kutman yerimdi, kadırlı kırgız elimdi, öldüm ağırız çılolu, çacı şacılı merimdi. Hanımı bizden atamız, toyunda verip çatamız, çaratan tөгüp yerimin, kabul olsun Rahmat, хан мөнөк атабыздын урпактары улана берсин, ушул тагайакыга окшогон чыгармачылык адамдар дагы көбөйө берсин. Рахмат, өсөр чыгармасын билдиребиз. Азыр спорт боюнча комитеттин жетекчилери келип алсаңыздар, сиздерди күтүп атат. Мурдаш Бишкек Ариф, Бишкек Мурдаш Сейит, Панфилов Асылбаш Болот, Мурдаш Асан, Мурдаш Чыңгыз. Ошондой эле жалпы жамаат бүт барыңыздар спорт сахнанын артына келип алыңыздар, сиздерди күтүп атат. Жалпы Мөнөк атанын урпактары жана бүгүнкү Алай жергесине болгондо дагы кереметтүү Кооз Мурдаш жергесине келген жалпы ардактуу коноктор бүгүнкү ушул Мөнөк атанын ушул ардактуу салтанаттуу той менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле ушул мына биздин Татнакай ак булуттуу кереметтүү Кооз Мурдаш жергесине куш келиңиздер деп башымды ийип таазим кылам. Ылайым эле ушул Алай жергесине кут келсин, оомат келсин. Ошондой эле жалпы кыргыз элибизде ушундай таң тамаша салтанаттар болсун. Элибизден буйрса Жакшынакай президенттер чыксын. Элибизде жашыл жайлоодой аршадай тунук болгон, абасындай ак булуттай тунук болгон, элибиздин пейлиндей кенен болгон эр азаматтар чыксын. Ар дайыма кыргыз элибизди ыр жаңырып турсун. Илгерки Брежнев айткандай, нам болсо ыр да болот дегендей, элибизде дайыма кут келип
ыр жаңырып тұрсын. Анан сіздердің ардақтуу аты ұлыңыздар, башкача айтканда Хан Мөнөктүн урпагы, сіздердің мурдаштын атактуу жигити Тагайбек Ырыспаевдин сөзүнө жазылган Мурдашым деген ырга Өсөр Козуевдин ушундай обонуна жаралган ырды азыр мен сіздерге гүлдесте катары сунмакчымын. Жаңы ырдын бет ачары Мурдашым. Рахмат Сүлпия бар бол. Сүлпияга да бир ыр берелик. Себеби аябай жакшы куулжу турдайт. Эми бул эле биздин Мурдаштын жараны эмес. Кудай кылып алсак деп турам. Кыздарыңарды тизе токшойбуз. Хабибулла Азиреткулов Тарымба деген ырды аткарып берет азыр. Ырчылар келип берсеңиздер бул жака. Мен список кылып чыгарып берейин. Oyun uyuşturulunca ırdap duralım. Anda bir programa boyunca oyunlarda görüyoruz.
Olca duralım gelingizler. Olcalar olsun. Rahmat Lütfiye Barbol. Bizim yerimizde şunday tonu жаңыртып, elin şanına koşulup duruyor. Hazırkı ürdün gezegi Köldük ayılının atayın murdaş tuğanlarıma hırat karıp bereyin dep bizim ırçımız Cahanbay Saypiyeviç gelip oturat. Kana keliniz. Assalamu alaikum tuğandar, kayın jurtlar. Yine Güyola karısa jeğin etme sizlerge jeğin ile olup kaldım. Şul toyumuzlar toyga ulana versin. Alayım degen, Alay rayonundan alayım degen ırdı sizlerge tartılayım. Gördüm bu jerden dalayın, kırtık menin alayın. Ayran kımız mol ekin ay, murdaşım ay barayın. Ayran kımız mol ekin ay, murdaşım ay barayın. Arkaygan büyük zollarım, arkarla çıgıp ottadı. Kelgile dostlar kelmiman, bugünkü toyday toylaylı. Kelgile dostlar kelmiman, bugünkü toyday toylaylı. Gördüm bu jerden dalayın, kırtık menin alayın. Ayran kımız mol ekin ay, murdaşım ay barayın. Ayran kımız mol ekin ay, murdaşım ay barayın. Giyoladı paygambarım sıylaptır deyt, hurmatlı murdaşlık tuğanlar. Jezdemizge bir kol çap koyulucu. Suranavuz mı? Suranganlar tura kalıp kol çap kılaçığını. Para geldi, tars etkendim var tamaşa. Jezde geliniz, dağı verir olsun sizde. Emse sizlerge Asankalı Kerimbayev'di. Men siz için dankta uğurdayım suyumdu degenlerin tartılap koyun. Suyum turat jerdin keli turganday, boyundağı takkan ayar tumarday. Kökürüke sıymak kılıp karmaydın, köp kınalıp jakşay bir kurganday. Şay biri kurganday. Jarı kılıp jürükteki günümde, jarı kılıp jürükteki günümde, engse kana jaldı senin karanın,
siz için dağda buradayım şimdi. Ben siz için dağda buradayım şimdi. Suyum ağat mildege sularday, ay batan akıldı süzgen kollarday. Tatlı sayra ver yüreğim sezimde, tan aldında alışkan ularday. Tan aldında alışkan ularday. Rahmat, Mönükler'den bağırıyor yaşayacak, kucakta savaşıp güreşiyoracak meclisinde. Adır Kırgız'daki Süy, Kornan, Pansiyonlu rayonundan gelgen Sultan Şenoli. Bir şey koyar, hani kalparsın. Şöyle, benim akalıtın koymasları da. Daimisi bardı olsa, bakanı ömürleri bulunmasın, gelecekleri gelmesin. Gelecekleri ölür ve söylesin. Her daim zasılıktan tıklar bizi atakalmış. Yok halayımız, mangiyinleri, koylarını olup, yok yaşlar çomaya versin, bizlerimiz. Gelecekleri gelmesin. Hazırkı ülkedeki madaniyatlı mıhtı hizmetkeri Çınarbek Osmanov. Geliniz. Gelingizler, men dagı alaydın kulunu olam. Hazır tay bolup kaldım, maga dele bir kol çağıp koysaňızlar. Hadi mesela sizlerge albatta tulgan жердин toprak altın deyt. Kasiyetli tulgan jerim degenlerdi atkar bereyin, kabul alıp koyuңuzдар. Asıl torağı sezimimde ötmez çırağı. Sinfoniya olsan seneye nota olup sağa durayım. Keremet bülbüller kuyup kulağımda duradı. Girse gülgün camalı, yüz görüşü dolup kalamı. Asim bulsu bündüz çoğundasa, bar bolgonu men bir barağım. Keremet bülbüller kuyup, kulağımda duradı. Geleceğimizde gen olsun, daima ıntımak olaydı. Buna yeni yurtumuzun ıntımakçılıktan, buna hazır, buna gelip bağlımızı tuğan kılıp, birbirimizde yorucu yoldaş kılıp, buna cüz karaştırıp birbirimizge bağlımız, buna birbirimiz görüşüp, bir de sol konusunda tamamdan tutalım. İçinde et çalgar turganга jutrak var içinde, her birinin içinde. Bunday şaylaganlarga, bunday yapmaganlarga, ondan sizlerge eli yurtumuzun tımak olsun, vatanımız tinch olsun. Daima mana şunday birlikte olaylar. Daima Mönök atında daim ırıskını ulup kılıp,
Yaşakta yaşayın. Videoga düşüyorsun. Olsalar talaş yanırdı Ayrılıklarının bir kıyandı Eller olsan sansız parandı Biz kalkların bir kıyandı Gelemez düğüler kuyulu Kulağında turadı Olayım seni tubaydı Haydi kız olsun Gelemez düğüler kuyulu Kulağında turadı Oğuzdaşın sende turbaydı Haydi kız olsun Söz gezegi bizim Mönök Komu'nun prezidenti, uşul toylardın en negizgisi kahramanı bizim akabız Karim Atanbayev Canakaviş'ti. Саламатсыздар, урматтуу туугандар, тоюңуздар кут болсун. Мына алыстан жакындан келген биздин Адыгинеден, Баргыдан, Мөнөктөн тараган биздин туугандарыбыз куш келипсиздер. Биздин мына Алай жергесине Мурдаш айылынын 3 шат деген жайлоосуна куш келипсиздер. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Жергебизде аманчылык болсун, тынчылык болсун. Мына тууганчылыгыбыз артып, мындан кийин дагы бул жерлерде көп жолугуп, бизден кийинки биздин балдарыбыз, урпактарыбыз ушул жерде биздин туугандар болуп катташып жүргөнгө мен Кудайдан миң мерте суранып кетем, тилеп кетем. Дагы бир жолу куш келипсиздер, туугандар. Аман бололу барыбыз, тынчылык болсун. Мына биз көптөн бери күтүп жүргөн ушул Мөнөк урусун чогултуп той беребиз деп жүрдүк эле. Мына ошол бүгүн кече башталып, мына бүгүн уланып атат. Тоюңар кут болсун, барыбызда тынчылык болсун, аман бололу. Бала окурабыз менен тынч бололу. Тууган болуп бири-бириз менен жакшы жүрө берели. Рахмат көңүл бургандарга. Рахмат ага, бар болуңуз. Şu el arasında bizdin ынтымакты күчөтүп жүрө бериңиз. Эми азыр атайын ат арытып, 51ден биздин аксакалыбыз Эргешип Таштемир аксакал келген экен. Сөз бербей койсок да болбойт. 51ден келип отурган адамы бу атабызга сөз берелик, кана сизде сөз керек. Assalamu alaikum урматтуу тойдун күбөлөрү. Мына өзүңөргө белгилүү 4-жыл болуп атат Мөнөк коому уюшуп, ушунун себепкери Атанбаев Керим Жанакович. Ушул Керимдин жазган тарыхынан, санжырасынан уланып отуруп, бүгүнкү той түндүк түштүк Кыргыз мамлекети боюнча угулуп, Мөнөк кандын аты билинип, бүгүнкү той ушуга болуп атат туугандар. Мына бүгүнкү тойдун келген меймандары силерден суранабыз. Мына жаштар, айрыкча жаштар силерден күтөбүз. Келечекте Мөнөк кан деген чоң уюм башталды. Мына бизге мына Чүйдөн, Нарындан, Таластан, Көлдөн, Жалал-Абад бардык жерден Кыргызстан боюнча ушул тойго баа берип атышат. Ушул тойду эмгек кылган, ушул тарыхты жазган Керим Атанбаевга мен азыр өз силерге айтып коеюн. Кече дагы айтылды. Биз ушу Мөнөк кан коомунун бийи болуп шайлансын. Ушуга кандай дейсиздер? Ушул бүгүн Керимди бий кылып шайлайлык. Ушуга бир сиздерден толук ушу немени уккум келип атат. Колдогон барды азаматтар, мына колдодуңарбы? Бүгүндөн баштап Керимди şu koomdun biyi dep şayladık. Mına Kerim'de özüңөрдүн kulunungar ayrıkça Murdaş'ta. Mına Kırgızdın bardık yerinde kolda otat. Çüyde kolda otat, Kölde kolda otat, Oş'ta, Jallabat'ta.
Oşun üçün Kerim ömürün uzun bolsun. Gelecekte eline, yerine, tuğan uruğuna jakşı niyetlerdi aytkin. Gelecekte şu bizden Mönöktün büyük olup şaylanganın kut bolsun. Sana kutluk şaylayız. Rahmat. Rahmat Aksakal, sizge razıçılık bildiremiz. Sizin sözünüzü Kerim Atağız'da kıldayız, Kerim Akağız'da. Hazır, toydun şartı boyunca bizi Aziz düşündürüp bersin, kim kaçlarga yaşatkanday olu ötüt. Hır boyunca ulanı öğret tuğandar. Hırdayım degenden, Allah yarını boyunca, oş olu olsunca, bardık ayıldan geliptir. Gecekte turat hırdayız dep. Aldınca içinde hırd atağız. Hazır, Aziz programını düşündürüp bersin. Okat pişip kalgandığına baylanıştı. Adı üylerin nomunu aytabız. Balдар siler teyleydi. Jaroz, 4. yük arastar. Oş, 5. yük arastar. Algavas, 11. yük arastar. Taldık, 9. yük arastar. Mönök Parsiyez, 10. yük arastar. Kencakul, 8. yük arastar. 36 Kayrağaç, 14. yük arastar. Kurşap, 7. yük arastar. Beşboynok, 6. nomurlu yük arastar. Mönöktör Koğumu. Hazır yüzü nomurunu aytabız, buluyor. Langar, mına Akkafe'ye girastar, Langarlıktar. Buna geçen günü Langar aydında öte çoğun mareke oldu. Al marekede buna mönök hata oldu, haykeli orada bulup hoş olacaklar. Jeti doğudan yer katışıp degendey. Jeti doğudan tuğanları gelip degendey. Oşo açılışında yavaş çoğun toy oldu, tarihi toy. Bargara malum desler. Bunlar 3 kılım. Oşo cıldak durun. Aç değilsin. Tabii görüştürürler. Oşo dostlarım canına. Bakları görüşüp, tanışıp, keyifler o şöyle evde değil attı. Açılaydı. Buna bizim çok başsız bozulur. Çıkan cetekçi, oğlum işmeyer, yine şerim burada ayavay takside olacaktı. Ayavay böyle gelin bildirip, onu tanıttı. Buna bir bu burdaş duvarı nasıl çok rakmat. Benim bu burdaşlığım olmasın, çayla olmadı böyle geldi. Çayla olmadı böyle geldi. Geçen sene hoş gördük bunu ben, dur oradan. Şurada yerdi yeğilegen, böyle babamızga, onun anım balası genç okulga, usul yerdi tüptü veyle, şurada geçme koltuğuna kalktıp, kanatını kaçtırmaydı. Şu burdaş duvarı size bilek etti şu babamızın çoğuna. Allah razı olsun. Жол жасап қоятын жапар деген енеміз. Деген жол болған емес екен. Ат менен қаттан жүрген мына ұлы атамыз бар жапар енемеден өте чоң рахмат. Мына еліне қызмат қылып, жеріне қызмат қылып. Негізі жігіт деген осындай болуш керек. Бай деген осындай болуш керек. Елге мындай қызмат қылыш керек. Ошоны менен елге жағасын. Кейбір байланыс білеміз. Башқа жақ ақшасын қатып, мына деген сықымдарды. Uşu balada çok rahmat. Buna bugün üç çat degen jaylonları keremet eken, keremet. Bunda Kırgızstan'da bölgenin barıp gelген adamım ben. Bunda keremet seni görerekmin. Havasın karağınız, yerin karağınız. Uşunda buna bugün uşunca kadarı tündükten gelgen tuğadan çağırıp, andan bizde koşa çağırıp degende. Şunu konaktasın, buna Kırgız üniversitesi çok rahmat. Şu yine kutlu jerdeken. Şunda şimdi yaşayıp gelsin, baktığı gelsin. Karataş cemaatinde de. Karataş cemaatinde çok rahmat. Birbirine aman bolguna. Hiç kadar cemaat bol olsun. Rahmat. Daima şu 3 çatka Karataş cemaatine geliriz, bir kayısına geliriz. Жақшылыққа келейді, тойларға келейді. Бұлар şimdi bakkan mallar aman bolsun. Kırgız degендей. Bala bakırağına menen, nebereğine menen aman bolguna. Oğluğa gına, sırqa bağına. Daima altın başı var aman bolup. Uşunday boz üyde tütötüp, uşunca жырғап жашағына. Айтқан бейім. Bir kızdım aytusuna karasam, жылдан жылға мен жашарып барам. Жақпай қалды баяғыдай арманым.
tamaşam, 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 tamaşam. Ay alındım ay tuzuna karasam, Жылдан жылға мен жашанып баратам, жатмасаға баяғылар күні, майдай жағат бала қиялып тамашам, 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 тамашам. Мейлі қыздар мені чал деп үнісін, тарыншым жоқ ығыларды күнішті. Бирок жашым 90 жашқа барса да, аялыма соққыдағын жигітмен, 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 жигітмен. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү, бүгүнкү тойуңар марек болсун. Мен Мурдаш айылынын шайыр апаларынын атынан, Мурдаш айылынын энелеринин атынан мен өзүмдүн каалоолорумду айтып коеюн. Суурулуу ар бир жылгадан суулары тунук Мурдашым. Суктанган келген адамдар суулданы жерде Мурдашым. Murdaşım yerin asıl bayrağın gök, çerto koyar çakayın badalın gök, bir bölgüm kurar badep suqtanışkan, gökdöğü koşmayın oğul caylavuz. Bu soyulduk, buna el gelip atat, oyağı Bişkek'ten, 35 koy soyulduk. Ara sakallardan geldi, asıl başlardan geldi, buna sıylap atağız. Boşal oradan sıylap, yakşı tüy zaman getirsek, buna böyle murdaşlıkı. Yani ne? Tiç bolayla, aman bolayla. Rahmat. Çekirip taştan taşka susagat, ceginde karap dursan okungadat, geçen rayımın dise da yeriregin, törümde akbayatam oğlum korat. Ağatan yektosunan geyik çuvam, mergeler şelekeye çuvurular, ürküde kardeşamşıp kaykı uçsan, uları uçtuğdaşat yönün olar. Айтқан қызға. Омин. Омин. Қыз жесіремат. Озыр әке. Озыр әке. Ömür dayra, bu vakitler geçkenge, bağa gelsen geç gelme, asıl geçim kaydan çığa kaldın sen. Dip yaşım 45'ten ötkündü. Yaş ozurgan kadırına jetkenge, endi jetse söyle sırın çeçkenge, жүрексіз да жүлінді
beş günçülük bolğon soň. Süýübüzdün ayamak bu sevnesi. Yaşarыбыз beş günçülük bolğon soň. Süýübüzdün ayamak bu sevnesi. Vardır Allah'dan bulat, Allah'dan başkasını da tanrıdan çok. Ben ülkecikçe şu bir kasiyetli gördüm. Bu münökbeydin arvakı kozgolda okşaydı. Sebebi bunday oldu. Saat 5'ten keyin süvet öçtü. Mega kondu, ört döndü. Münöke karap durumlar. İlgeri şamçırak menen, pilik menen yaşayan. Telefonu çok, televizyonu çok. Süveti çok yaşayan biz. Şöyle eskileri esnetti. Ben şu yine babamın arvağı, babamın arvağı tirilde okşayıp kaldım. Sizlerge de çok rahmet olun.